ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ဒီတနေ့ဒီရှိမှရှိတဲ့လူငယ်မောင်မယ်လေးများဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဘုံဒီကတ်ဖို့လူနောက်တော်လိုက်နိုင်ဖို့တည်င်းကောင်းကိုကြီးညာတဲ့သင်္ခါနိုင်ဖို့ရင့်ကျက်တဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာဖို့အလားတူဒီ Christmas အာမီချင်း sacrament ကိုခံယူကြမှာမဟုတ်လို့အတင်းတော့အတွက်သာသနာတော်အတွက်အမှန်တကယ်ပဲဂုဏ်ယူဝန္တာဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရက်ဒီကထာဝရဘုရားသခင်ရှိရတော်မူတဲ့နေ့ရက်ဒီငါတို့ဒီဝမ်းမြောက်စွာလာကြတော်စုလို့စာရကျမ်းပြဖို့ကိုလည်းသူအတူတူကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြစို့ကျွန်တော်တို့ဟာတမန်တော်ကြီးများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတည်ငောကိုဖြန့်ဝေခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိကိုရရှိခဲ့ခရစ်စမတ်အပြည့်ချင်းခံယူမဲ့သူများနဲ့သူထာဝရဘုရားခင်ဒီငါ၏ခွန်အားငါ၏ဒိုင်းဝါဖြစ်တော်မူ၏ငါ၏စေတလုံး၏ဘုရားခင်ကိုကူးစား၍ကိုရောဒီငါကိုဆောင်မတော်မူသောကြောင့်ငါ၏စေတလုံး၏ဝမ်းမြောက်စွာလာသည်စီငါသည်တခြင်းဆိုလျက်ကိုရောဟာကျေးဇူးဆက်တင်ပါမည်စာလခန်းချင်းဆက်စစ်ခန်းရဲ့ခေါ်နေမှာဒီဝမ်းမြောက်စွာနဲ့တွေးကြော်နိုင်ပါစေလို့ဆရာတော်တွေလည်းပြပါရဂူကိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အစဒီကနေ့ခရစ်စမတ်အပြည့်ချင်းခံယူကြမယ်လူငယ်မောင်မယ်များနဲ့ခံယူပြီးသားသရဘာသူများကိုဒီကနေ့အတိတ်တပံပြန်လဲစမ်းသစ်စီလိုတဲ့ခရစ်စမတ်အပြည့်ချင်း sacrament ရဲ့လေးနဲ့မှုကြည်တော်များနဲ့တာဝန်များများကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆွေးနွေးကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာကဲသလစ်ဘာသာဝင်တရားရဲ့အသက်တာစသဖြင့်လေးလေးနဲ့ရှင်းသာရမည်ကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတက်တည်ခံနိုင်မှာဒါဟာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ကောင်းဒီပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုမြေမောကာလမှာမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစိန်ခေါ်တဲ့ဇိမ်းဆိုင်ရှိတဲ့အရာများအားနည်းရှိတဲ့အရာများလွယ်လားလွယ်ချော်ရှိတဲ့အရာများများတဲ့များလာပါတယ်ဆွေးဆောင်မှုတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒီအသားစီတွေကိုစိန်ခေါ်တာတွေကြားမှာဇိုင်လဲပြီးတော့အမြင်တွေမှာလို့စံတဲ့ဘုဒ္ဓကောင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလဲဖို့ရဝန်မလေးတတ်တဲ့ဘာသာတွေလည်းရှိလာတတ်တယ်ဇာထုဂုံထုပကဒနာကိုရဖို့အတွက်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဘာသာနာနဲ့အတင်းတော်ဘုတော်မှာပြောင်းဖို့တတ်သိရှိလာကြတယ်ဒါကြောင့်ကာတိကိုကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများချမ်းမှာဒီပါစားပြီးတဲ့ဇုံငင်းနာဆိုတဲ့တရေထုံးစားဆိုပြီးတော့ကျင်ပေါ်ကျင်ဖက်ကိုရှာတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေကိုဆွတ်လို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပါဆွန့်သွားပြီးတဲ့မိမိခင်ဘုံဥပွေတဲ့ဘာသာကိုကောက်ပါသွားရတဲ့ဘာသာကိုအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဝန်နေစရာအမျိုးစရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ရင်နာနာတဲ့မိလိုက်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့မိခွန်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်တော့အတိုင်းအတာခိုင်
nè nè thì chuyện giàu mẹ mà này cái đó cho nó cúi đầu chỉ sẽ tên ta bi vào nama này đi ra là nama này đi đâu mà xin ta này đi ra là nghe rồi đâu cả cái asga tan con mà biết cái đâu là dầu chỉ xem của con mà nama này vì mình Christian mà cái này dầu chỉ xem của mà nó nhon tan là sát phết rồi xem sát sẽ cái này nghe xí vào đây rồi họ xí cho chân sacramento của khán rồi sẽ ăn thịt thì à cái này ta mới bị mắc attention book thì à cái ta mới bị ta so attention này cũng chỉ rồi thì làm cho vào đây đã cho thì ta để cái này ta mới cái bài này book Mimi doye yung chichen bu teti khanai bu mi doye ko a ne chiyu do ha athu tane lo te ajali ni Christmas Arbitration Sacrament do khan do jai na ma phit ba Dhamma la le mimi lo yung chichen wi di atit ta ma la ya lo sit tin do ta si ne aya de achi ni de ku jong ya de chin ma Mazing mazai, mama jen sai cho happy, om yamu, yanai ma pare, jong ji chene om yamu yanai bu, so di gani chalo. Christmas arbi chene adiga yo chepiba. Di sengkong chema si de Christian mo ba halebe. Pagero sen sa chi me suye. Nghi nguy xia con sinh khó tan cha mà Christian bị ta soạn này bây giờ dùng chỉ trên ye lên rồi chỉ dùng rồi tại ở xiên trên hạ đã Christian dùng chỉ trên bị ta đấy Christian biết ta này lại do mình phải cũng gì đấy rồi thì cái đi na lệ cha bà su rồi đây thì mà Christmas si leng chan chen tan simamente ti la paramia ko ti sau pi loka lema Christian achen ne moi chai chu ming si ya me so that adi ne ko so ma apero sa di gani chano ro pai pai di ma lu ada di myo si lo Bawa sengkota ni ku beno memangin sanai lo. Wane pende ku ye lu bawa ku tama mana myo de ku di amyai sila. Era jauh dari ba myan lu atale sudah. Mimi ye yung ji chen ko khai ma ku ya. Tu te ku ya. Wingin of Piana to attention Pido, Daddy Piaccio Naibu, C.U. Christiania, Dawa Lemcha, Chendi Basale Macha, Tanat Le Macha, Yung Bim Sunshine, through a Christian Boabu, the King Crido Naibu. Buzo này cha để Christian thì trong đi lấy cho nó tên rồi chị à mama này attention này là thứ ba đấy số là đây về cho nó đủ sen sa cha bà xuất đa xuyên đi cái đi cho nó đủ nghe đi nha attention đấy nghe đi vì nó kia mình đủ sen để làm là số tiền là nào mà lấy mà làm hậu đi đa xuyên về đủ này attention ama ne ama ti tai no upama si TV si ma acha yi thai ne sura ma kaung a swe acha yi ma thai phong le so ye le cha yi ma kaung sura ti ni phong kho tu mya kho ye yan
chỉ vụ anh nào phải cái gì xin không này game đi cái sao đi đó nhà nên mà mất đi mua lên mà mất đi ấy là tham mà mất đi ấy là đi mà hỗ trợ đó số chuyện là đi quý nhiên đó nhà là chỗ nó cả này mà bà lúc tiền đấy lúc nghe được mà nên so thап mà nên biết cả sự lúc sẽ là lúc trong cái sẽ tết sao chứ sẽ chết sai lên cái sao lúc đi vào đây lúc hay lên con lúc ấy là Christian bộ vậy dân chết một cái mà bà so tháp lúc so ấy lúc chú sa lúc sudah ấy là con nó Christian thì ta chia sẻ amal lên thì bà cho đi cái này quý nhiên nó ya tu khan chia hen sẽ amal ta suy cho nó đối dùng chỉ chiến của lễ sa ya cuối năm được về mấy món mèn sa mimi đối vì sa về rồi cô làm việc cô chiến xây bờ đi xây chiến của chúng nó cô sa về era cô chúng nó để cô kêu gọi là số đó song lên về Christian để vào này mimi đối Tết ta cô con mà Tết sinh đi vì nó phía làm phía u ya nấu long la quy ya sai thô bị đó sau làm chiến bây giờ là cái chiến tân nam lúc nào là cô Tết thì khăn đi đó bây giờ là cái này tu mimi ye khăn sai là chiến ta chỉ rồi cô tập ba tu về quy miết chiến chiến cô rồi sinh này là đó mimi đối với Tết ta tu tập ba Tết ta này mimi đối với tay áo ai mà cô rồi sinh này là đó giáo sĩ chiến số đấy thì con cái một bên ta cũng cho nó được con cái con này nuôi thì cái này Christmas party chiến khăn được làm cái bài đấy khăn được mẹ của người nhà này khăn được đi ra cho nó được chỉ đi cho nó được cái này lo cả này mà cho nó bây giờ dùng chỉ chiến của phụ thiên xa xóa thế thì khăn này nuôi vì nó phải hệ thống gì đó còn sao cho bà suốt